Susreta. Evo i sastava u kojem nastupa Srbija. Na golu će biti Stojković, u odbrani Marković. Poklonila je svim posetiocima utakmice jedan letak sa tekstom himne Bože pravde pod sloganom "Pevajmo zajedno nacionalnu himnu i bodrimo crvene orlove do pobede", uvek sa najboljima, kompanija Dunav osiguranje. Nadamo se da će i navijači to prihvatiti, a evo u ostalom i izlaska na teren aktera večerašnje utakmice uz taktove marša na Drinu, a uskoro se očekuje i intoniranje himni obe zemlje, jer je na terenu stadiona Crvene zvezde već spreman gardijski orkestar koji će ostalom i odsvirati nacionalne himne Srbije i Belgije. Dakle, još jedno se novi centaršut. Trišović ipak odlučuje da prekršaja nema, ali tu je Koroman i dalje Ognjen Koroman, ostvorio je prostor i dalje Koroman, ali tek sada pristižu vezni igrači. Stanković, samo je Žigić u sredini, ponovo Stanković, dobar centaršut, pada Žigić, nema prekršaja, Trišović i na kraju duel sa Penzom, ali sjajno reaguje Nenad Kovačević, izvanredan potez Nenada Kovačevića. Sada je možda prilika za novi napad, Pantelić ka Trišoviću ponovo, Trišović, snažne intervencije Nenada Kovačevića, došli smo i do jedne od boljih. Žigić ponovo, sjajno do Pantelića, evo prilike, Pantelić šutira, ali već napred, Pantelić se sada izvinja, odmah Žigić do Pantelića, usamljen je Pantelić, stiže Žigić, Tinović, još jednom Trišović, lepo ka Panteliću, evo Dejana Stankovića, Pantelić, šutirat će Marko Pantelić i stativa, šteta, kako prekidu i dalje traje napad reprezentacije Srbije, evo Žigić, Pantelić, nema ofsajda i dalje napad naše reprezentacije, ali Dragutinović na suprotnu stranu, sad je tu Koroman, brani Stajnen, novi udarac, Marković, kakva prilika i na kraju Stanković ponovo do Pantelića. Pantelić pokušava pored Mundigaja i kompanija, ide Marko Pantelić, u prostoru Koroman. Dalje ovdje Koroman, evo nastavka akcije, Dragutinović, prilika je to, 1-0, Žigić ili da, Nikola Žigić. 1-0 za reprezentaciju Srbije, sjajno je Dragutinović prošao i asistirao Žigiću kod ovog gola. Konačno pogodak, zaslužili su, mora se reći, naši fudbaleri ovo vodstvo, a Žigić postiže svoj već drugi gol u kvalifikacijama. Sjajno je ovde Dragutinović prošao, pogledajte, Koroman je držao loptu, iskoristio sve to Dragutinović i onda asistencija na 6 metara Žigiću i Srbija vodi sa 1-0, 55. minut, strelac Nikola Žigić. Sve čestitke međutim i Ivici Dragutinoviću za ovaj nastavak Koromanove akcije i odličnu asistenciju potpuno slobodnom i odlično postavljenom Žigiću. 1-0, dakle, eto, povredu Stojković interveniše, neopreznost. Ostalom i naši su pogodili stativu, setimo se onog pokušaja Pantelića, evo ponovo Marka Pantelića, Pantelić i lopta ponovo za Belgijance, bran. Lazović agresivno ide na Fermelena. Još jednom Danko Lazović, sjajno se izborio za nastavak akcije. Paula nema, jer je u ofsajdu bio naš napadač. Ponovo Ivan Ergić, odlično oduzima loptu protivnicima, tačnije kompaniju. Ergić i dalje Ivan Ergić, samo je Lazović u 16-tercu. Ergić za nacionalni tim. Ergić, dobar centar šut, šteta, Vidić je bio sad opasan kontranapad Belgije, Van Buyten brani, Stojković odmakne od lopte Duljej, sada je to opasno i samo 4 boda, dakle